Kentucky wat bar yo alhamdulillah malah pedes mergo aku kulinakno ngimami salat ki tulung sing ngimami salat bar salat iki sampean kulinakne lek zikir ki rasah kesusu ora usah kesusu diterampilni mulai wis kulino penak sampean subhanallah 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 digenah nih sampai ping 33 lagi pindah alhamdulillah 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 lagi pindah ping 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampean kulinak nih ora usah kesusu lah sing kathah musala masjid iku tak emat nek iki kabeh kulinone kesusu genah awale engko akhire ilang subhanallah 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 alhamdulillah 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 dolah Allahu akbar 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 bar iki jane zikir apa iki mergo kulinak niki ya ngono kuwi ora usah kesu ditung ping 30 dikulinakne